Центр лаборатории современной драматургии и режиссуры Республики Башкортостан получил грант главы республики для дальнейшего развития и улучшения драматургического и режиссерского потенциала. Театрально-фольклорная экспедиция драматургов и режиссеров была запланирована с 1 по 7 августа. Маршрут был обозначен по юго-восточным районам, где были записаны башкирские народные эпосы, кубаиры и песни. Руководители Центра современной драматургии и режиссуры Алия Яхина и Зинур Сулейманов поставили цель перед участниками новой экспедиции, которую они назвали театрально-фольклорной экспедицией драматургов. Первые 2 дня экспедиция работала в Бурзианском районе. На 3-й день она направилась в Абзелиловский район. Эта деревня известна как родина легендарного командира полка Тагира Кусимова. Тагир Таипович Кусимов, герой Советского Союза, родился и вырос здесь, где создан его музей. Кусимов был очень высокого роста, крепкого телосложения, почти 1,90 м. И лошадей ему всегда выбирали самых сильных, крепких, выносливых по стати его фигуре. После войны он окончил 2 академии, обе с отличием. В 1947 году Академию имени Фрунзе, в 1951 году Академию Генерального штаба имени Барашилова. Односельчане любят рассказывать о нем, помнят его родителей, его трудное детство, когда он потерял маму и вынужден был уехать с отцом в Казахстан. Вернулся он на родину окрепшим, целеустремленным юношей, полным планов на жизнь. Великая Отечественная война, служба в башкирской кавалерийской дивизии стали главным испытанием жизни Тагира Кусимова, как и для миллионов советских людей. Деревня Кусимова находится вблизи озера Яктыкуль или Банное. В этих красивейших местах много зон отдыха, много приезжих людей из соседних областей, особенно из города Магнитогорск. Население Абзелиловского района давно знакомо с городом и привыкло к ритму городской жизни. Поэтому люди здесь быстро приняли городской темп жизни. Они постоянно едут в город Магнитогорск, реализуя избытки личного хозяйства. Продают кумыс, молоко, сметану, также вязаные из козьего пуха башкирские шали, красочные сундуки, прочные войлоки и валенки. В деревне Кусимова работают несколько частных магазинов. В них всегда можно найти кумыс, сметану, деревенское масло и корот. Большой спрос на продукцию местных хозяйств. В селе, как крепости, выросли коттеджи. За высокими каменными и кирпичными заборами живут люди из города, из другого мира. Башкиры, в общем, спокойно относятся к приезжим. Однако всех очень беспокоит то, что они бросают мусор и хлам в лесах, на дорогах, на берегах рек и озер. Всем запомнилась одна простая женщина со сложной судьбой. Хотя она себя считает самой счастливой и успешной, так как прожила жизнь в ожидании любви и понимания. И никогда не теряла надежду. Сентябрьдің 5-і көзгісі біз. Көзгісі бізде тауықтарда етелер, жұмыртқасы болады. Әкішілерде етелер, ақылға бір үйде болады. Ақылға бір түрлі? Ол келді кетті бола ма, или қалай көзгі хаваға бәйлі енді мәселен деген мәтіні бейміна. Жүндізама бұйын салхам, қағы бір немелерім тұра келі, қайны тұра келмей. Әлік дейді машина, неме бұлманыла енді. Ұғыстан оңғы мәл. Мен түптен өліғам бек олақ болып кетейімді. Хүліп қарағы бәлі. Менің әсейім бұлай мұна байым сілсәбейті енке ауылынан қырды. Ұлтақал ешігендер, олар соның үшін Магнитогорск Спасский поселок бұла тұрған әлік. Қазір ұл жоқ, анана денге детіп іштеп бұғы біттілер өтінде. Жолығы түшті Магнитогорский бекінің ұрал яғында зор елға бұвайынды. Шонда өскен ол. Сұғар құсаяқшыла білген енді, шонда таныштарынан қалған таныштары шуды өскен неме Магнитта ешенелер.
Şuradaki yiğit ulda otaydıttinse, ulda sentyabr'ın mena 17'de tuğan ol. Şu minenden dise gün belki yarak bulam iken. 20 kileler bitindi bizge. Şumadan menen kiler yilak yiyişavettik mala yaymay. Ağas başla menela kıskıra mı hayray esa eldep karahala azdamayla. Min bakıt kız bala bitindi işte başkört bulgasım. Yiyesam tegeviye. Laktı bilirler tula şunu üye işley anan şunime. Şulaytı alıp kaytalaladın. Tukuvala buldu barakta yaşayır kendine bazar bitindi. Şunda hatalı epetkile. Tek aşağına kesil bit. Mam kesil tide var. Siyem yilek emin şunu aşamayım. Min ötkan istem. Kaymak mahit. Tek malaydı tukmayım davaya. Şuan tek eseyten niye benim oğlum da tukmayın temeyten ben niye ol ötkanıma esmeyi. Eseyim Rus'a bilem. Min de bilemin de. Min atayım katasın partizan bulan zamanında İki oğlun şunda kaldırgamına bir oğlu ufana azat etken vakitte olgan, ana kılgamandır olgan tip umarağa yazgılanı. Что интересного в современном Сирии? Участники экспедиции задавали этот вопрос на каждой встрече. Самое интересное началось, когда члены экспедиции пошли на поиски новых характеров и историй по всей деревне. Пол деревни было на сенокосе. В домах оставались пожилые или больные, дети и старики. Летнее село, на первый взгляд, кажется тихим и пустым. Фактически в каждом доме кипит жизнь. Где-то идет ремонт или стройка, где-то растут малыши, где-то шумят гуси, утки, а где-то поют и угощаются гости. Возрождение религии связано с мечетью. Селу нужны имамы, образованные и уважаемые среди односельчан. Сложно строить отношения, когда пустуют мечети. 8 лет тянутся бумажные дела по оформлению земельного участка для строительства мечети в деревне Кучимово. Всем запомнился разговор с местным муллой. «Кто-то тянется к Аллаху, — говорит он, — находя успокоение для души и пользу для здоровья, а кто-то открыто заявляет имаму, что не нуждается в нем. Люди стали более открыты, не боятся думать, не боятся высказываться. Однако именно с такой безответственности начинаются все их беды, — говорит имам. По всей деревне разбрелись драматурги и студенты и стали активно знакомиться. Жители села с пониманием отнеслись к ним. Многие рассказывали свои истории жизни, проводили к более интересным и содержательным собеседникам. Незапланированный рак болган Буранғол ауылына инеп сыктык, лекин тоже бик кызыклы булды. Бүген менә һәдең менән күрешүбез, безне куандырды, шундай очрашу әзерләгән һәгәр яшьтәр кем безгә нык ошаны. Әле хәзер Ташбулатта көтәләр, шуга без Ташбулатка сыгабыз. Деревня Ташбулат находится на живописном берегу озер Карабалыкты и Маузы. Фольклорный ансамбль из Ташбулатова выступает давно, участвует на республиканских праздниках. Сразу бросается в глаза, что здесь умеют встречать гостей. И драматурги охотно общаются с каждым участником ансамбля, задают вопросы об их личной жизни. Людям не всегда нравится говорить о себе, но если правильно задан вопрос, то человек заговорит, да такое расскажет, что это будет лучшей услышанной историей. Şolay Udebeden yerlikten sıkkan, yerlerde yerler Udebeden yerlikten sıkkan, imенно Udebeden apalar çıkargan köylerde köyler biz yürüyoruz. Şolay biz neylerde folklorlu gruppa bilen de teatran inemeyen bu kişiler.
Udmuna berkelemasta hilap kita yang berga. Kita kadak podro. Tapi ittasimen hanglin uqatta laga barayanda. Ada barayanda per ittasimen asap hisap saya sultan irin aitain. Rustam kain jarak kain qatar lesan pasan bahtab kerhan satay. Kayu urip qatak kita yang rustam. Kayu ini kerip kita san kira sagayanda. Saya tak kau terhak irin aitain rustam kain jarak kain qadar da qarab kerhan satay. Tapi tak ayu bersab kita yang. Mina irka uqsab qalgan tege. Qatas bul minga yürü minga ide. Mana hinte Кешете хатып кына йөрүп кентип яшкасты кеше мотор яшәйин диде. Әйме архим шулай, рахим булай тиңдә артта. Зәпимгә йөрүп кентип әйтмәйин. Һә бу вакытта бит 10 ел торайны инде. Һәр күңелгә халдым бит ятлайым шул көтте. Рахим кендиреп кентип әйтергә. Ятлап инде әйтәм ди һәм бүген күрәм. Рахим гелә сага бит. Йөрүп кентип шулай рахим кентип юк йөрүп кентип юк бит. Мына агастыр инде. Шан ару багатты декабрь битте, январь, февраль, март, апрель, балалар тышта йөргәндә хатала. Мин өйдә кухняда бешереп торам. Иштән кайтып, помой бидергә булган, көнюган бидер булган бит, балалар каникул вакыты өйдә бит булдыралар халар. Шан токтайын, вакыт илеп сактары момент хәзер әйтәйем мен. Ичек калына барып тордым да, ике бидердә яһат кына кухняда якта кухняда торам инде килеп икән. Рәхим кәй йөрәк кәй хатар туып кына ни бар әле? Хәзер бу. Нимә дә эсә ханыммы? Дигәне. Шул вакытта дигән матур юк касактыла. Кребескә. Түркәстән кайтып торам. Кәймәнде. Аны иштә ватып ята юк хантан. Ингән әдәлете. Сайтыгән минетә. Бүген ни әйттең дә миңа? Рәхим кәй йөрәк кәй дип әйттең. Югырып бештерәнем. Шугы ишеттек дә һиңә әйтмәгәсәң шуны диминде. Дигәне мин илам дигәләрем. Хәзер илай баштым. Иркәгә төште кире дигән матур диде. Шул илай баштаган бу миңа әпәт аптырай. Нимә илап торам тагы? Шул битем 4 ай буе ятлап шул Рәхим кәй йөрәк кәймдә бер тапа әйткәнем эскә булып калды дигәч. Найти сюжеты для новых пьес, изучить жизнь и характеры современников, как живет село, кто главный герой в современном селе. Oh
Уратмағай. Бұл ярлығы болған, оны бір өде уратмаған. Шуға есі ұшып жүргенге, Хисмет әпі оғаш айтып ерсіна. Бұғыштан hún, кейеулер болмаған, қыздар отырып қалған. Hem şulay tarih bulgan indi bizim rayonda. Şul bir neyden? Devlet avlı Nebi degan qartın münarele payın olataları bulaydı olar. Şu iki yetken kızı bulgan. Şu yetken kızın neyterge indi nisikte ütkelirge, kiyevge birigen ataşkandar. Keşe elek bit illiler hakunakka bararman degen bir-birine kiyem uğrap kiygen. Şulardın şul tarihi turağında takmaktar var indi. Ese ömür şul takmaktardı eğitip kildi. Narele pay bile tarihin, tuğanları olardı. Neytege dana şul folklor indi ol şul takmaktardı eğitip işittireyim. Devlet oğlu nebiğattın yitki yetken kızı var. Kızlar yeter kaybuluyken öybellekkay uğrundardı. Şunun üsün hıbiyamağa kiyev gerek tiderek. Uzi tabı kaytarmıyken kiyev izlep yeberhekti. Askarda bir mulla bay var, şula var hinkıl kayım. Eğer kilip işip kaytı nihen iyice okur ağayındı. İkmek alıp hübbü yamal sığıp gitti askarga. Appağına barıp yetip tutturdu hüt başlarga dey. Appay hingen kildirdi attay terdimin menen. Mulla bayga barayım dep yoğa salanıp kilendi. Şu sağıtta mulla baydı sakırıp alıp kilerler. İtaş ağız mulla bayga hübbü yamaldı bireler dey. Hübbü yamal şundaydı, üye kaytıp kuşulandı. 15'inde bizge vardı, üydüşünden boşağandı. 17 katnoyda şunda hizge barırman, atan esen tığandarın karşı sığıp alırhın dey. Esey bizge kunnak kile buda koyurga gerek, buda menen iş bütemi yurgan kubirge gerek dey. Kan yitaminden kerime usta yurgan kubirge, ışı seyge sakırayık dey vakit yok bit kültürge. Sey kaynağa sultaları havmıhın tipkileler, sey iskeste ustalarga tavar alıp bireler. Mühterime it pişire, kanita hüt pişire, bir tünüpte kiyev kilmek kızdın üsün boşara dey. İlkten durup kız ese yürüp gitti argusqa, Nezire hine kildim deyi berirge yomuşqa. Hin askarga barıp kilde kiyev helim bilip kil, şu selemde barıp ekti kasan oyla kilirge dey. Min askarga barır inim yokşul minin kiyemem, zinhar yenge barıp kildi büte kiyem birirmen. Tanhıldın güldegin keyminin peltesi dikti, atahının beyeleyin hıbyamaldır itegindi. Baylar köyüt keyindeler nezire gitti askarga, barıp yetip mulla bayga tutundu hül başlarga. Hıbyamal bir kunga bitnin yaşını almayhındı, üst sütnür aş ahıyırın bülek itip almayhındı. Yentilegen kızım bulha bülek hizde alırmın, zinhar yenge yürü kurme, boşta yürüp arırhındı. Yavsıları şu selemde kilivekti bularga, nindey dur uyat buldu dip tutundular ilarga dey. Bakırlar bular, oyun. Onların tarihi bulay bular. Bu menen olatayım bular nebiğat. Sen Həzirki onlar yox indi bizgin ağaldıq indi əgər neytər Tutayevlar, Hasanovlar, şu bizden neytər indi olataydım ney. Ergəhində yigit bular, yarlığına yigit bular, bağa girmeyler. Sen ben yigit dağa ne yadahılar, şu şehirde yadıp bütte uğramğa, bütte ağılğa yürütüp tarata, ol yigit okutusu bulgan bular. Arslan Tiyana apa bulayım da ol okutusu bulgan bular, şan koyum alapay barmağız, şaytıp tarata bana. Hubiyama lapay udi iken siyah kasarıp gitti oldu iken neden gitti. Ana hubiyama göründü ahiretlerde. Şu lapay turanda yarı. Şuga iken Safiye inge yarılamayın olar barda. Hani de yarılayım diye. Atayın konak sakırganda konaklarını ilatkan yerimde yarılayım. Yetim saktağa. Başkın ayımı avaray. Ey bafkan yok, baş altına yastıkta halkan yok.
тигендік әлем yok деп қонақтар шыңбіктет қарам, қонақтары бес илап деп отыралар. Шул җирдә башланы, яһәт кенә сәхнәнең берәмешнән нимәлән карайла. Ней, карали. Илай башланар. Һәйбәт итеп. Әйтегез, зал илай икән тегән. Атай, кине кызыл ташланды катын дип беләм. Барып ягылып китәм бит инде. Шул вакытта теге нидәр йелдеп бар фаны зал илай икән. Без өйрәнгәнбез гомер буена теге әйбәт пьесаларга карап. Шуның өчен безгә тормышсан пьесалар кирәк. Что тормышта не вахла тормышта алга ебәрү өчен. Менә мәсәлән хәзерге вакытта университет бетерләр дә яшьләр эш тапмай йөриләр. Мораль, этик темалар иң кирәге. Чөнки менә катын-кызның хәзер бәяһе китеп бара. Сыгарып алдылар әллә кайдан сажитель дигән һүзне. Оталар да яшәй башлайдар бит. Шундай авыр хәлдәр. Элеккесе тимләү булган ине, таныштыру булган ине. Гаиләләрнең ныклыгы, илдән ныклыгы бит инде ул. Нитиклем ныгыра гаиләләр була. Шул тиклем илебезнең көчле ныгырак буласак. Безнең башкорт бит инде элек-электән әллә нисә гаиләһе булһа, гаиләһен тигел караган, материаль яктан бөтенләй yetiştirгән бит. Барган да шигән. Бурынгы башкорт ирләре ысын хуҗа булгандар. Хәзер ирләр бөтенләй катын-кызның роленә инеп баралар. Акса бармы, юкмы истәрелә гитмәй. Катын-кыз тырыша. Аксаһын да булдырырга тырыша, семьяһын да таркатмаска тырыша. Балалар өчен дә янып куя, атага карагандан ныгырак янып куя әсәйдер. Шул. Әдрәк кенә ирләрне кузгытып, бурынгы башкорт ирләренә рухи яктан якын итәргә кирәк ине. Шулар гаиләһен кайгыртсандар иде. Менә шул. Һәм инде мусулман кызларына ысынлап та мусулманса хәзаттар йитмәй. Илекке башкорт кызлары, бит татар кызлары, мусулмандар. Нисек ни булгандар? Бит кадерле шундай ни булгандар шулай булыр кирәк. Шуны ятымдар иде драматурглар. Хәзер кайһына китапты укыһаң да, инде генә нәмәне алһаң да гел җиңел дилпе генә. Шигырьләр да җиңел дилпе генә сыгам, элекке шагыйрьләрне укыганда башка бит инде. Шулай кирәктер дип мин дә шуны уйлыйм. Кыз кыркында нәйтен кирәп бер төрле серьезно тетемен. Тыйнаграк итеп күрәтендәр ине. Иригет эштән итеп күрәтендәрне. Аты иригетләрнең хәзер нәһә бетте, бәсе бетте. Катаңызларда ул төрлесе күрәтәләр инде. Ул бахырларга сыламдак кына кирәк. Менә тәмәлә безнең кызлар, үземнең кызларымда инде мактайм. Безнең кызлар тыйнак эштән дип карайм белгене. Шуның өчен дә без дөньяны итәләп китеп утыралар катын-кызлар. Авылда катын-кызларның да күренә. Кем катын-кыз тыйнак, шуның дөньяга максат уйлап китеп бара бит. Менә шулайрак итеп язгандар катын-кызларда. Утраулыкларның телефоннары. Икенче класска бала өйрәтәм. Математик Шунда укыткандарын карап утырам да, жер менен күк арамак дөрес әйтә. Жер менен күк арамак хәзерге преподавание, элекке преподавание. Интернет бит. Менә егет класска биткән дә шуларга карап утырам да аптырайм да бар. Олай күзен карап кирәк. В Авзелиловском районе есть еще деревня Тляшево. Это одно из редких мест в Башкортостане, где жители любят и умеют встречать туристов, гостей. И самое главное, умеют угадать, что им нужно.
еледе гедеме бедеки В Телешеве имеются два музея – музей камней и музей этнографии. Музей камней Денислама Галина известен Географическому обществу Российской Федерации. Здесь члены общества бывают часто, становятся участниками экспедиций по изучению камней, хранителей следов былых цивилизаций. Внутреннее линейное время там сделано, чтобы пирамида поддела. Глаза, если вот так взять, вот видите, глаза. Это. Человек смотрит не вот в Аркаиме, та тема, то есть это казахстанская, не аркаимская. Просто это... Четко,
Әйнеметелер кәзе қайт қонақтарға үттерек. Мана тектен қонақтарды несе кайламақ керек. Матур баса түгелме, матур басы бейгенде күңел аса түгелме, матур басы бейгенде күңел аса түгелме, матур басы бейгенде күңел аса түгелме.